tini blog hingke narona ang hair straightener narona unbox kai punungnai ke obok karon paimani karon hingke bono khanai rok hamia rok tongkha hingke ba damage thanjak rok khanai rok bisa kokora mokoro tongkha hingke khanai kokoi mogoi tongkha hingke suja khlainani bagai obono oda khlaimani ongo ke obo hingke Bega company modern hingke India ni mal ongo obo hingke cream sara obo khaimia naro saimano tabo narona unbox ke phunai ang ke obo hingke Flipkart deliver boy ke ang hingke just video khlaio tamo hingke obono video khlainango bobo saka video khlainango hingke tamo hingke bo direct keu kisu jotoni khulage laja hingke problem noi mano oboni bai video khailarung nango saka ke video khani nango pura ke naro unboxing nang phunui tongo tabogo ke pura India company mal ke cream nangnai cream hingke Strex Kenbu company naro obo cream paidi ke ang order khlainai next blog naro nangnai cream le bahai ka hamde hamia ke belaina ka ha obo test khaibu nai manai naro Bega company ke o Bega company narona ang review khaifuna nai bahai ke next show tebo blog tima khai ke narona bagai turungnai o bai ke khanai belaina ka ham o company naro order khlaidi ke naro obahai narona ang phunani bagai video bar ang try khai tongo unboxing kai phunani bagai o company naro order khlaidi belaina ka ham naro khaimi angke ang contact khlaidi tamo company khainai. So guys, finally pura unboxing khai paikha ke tabo hingke ang nogo thai tongo obo hingke chini nogo thangnai lama obo lama hingke Horiput to obo tamhing Kali Bazar Buratoli o lama soyo ke teb kaisa lama kokoi tongo oyang side hingke bo chini Kailash Nagar thangmano ke chini parangke Kailash Nagar saimana ke naro please ani channel support khlai di ke no subscribe khai ke फटाफट subscribe khaila di friend tok ke tabo pura hemi thanai nogo no ke asuk agi kobang mang ola mane hema pura distance khlai nogoni simi distance khlai ang college complete khaika 3 year ke tabo na 3 year tebo first time aro hemo pura yakung bain hemi nogo thai tongo ke no naima nai buskango bo hinke rasta tabo snami tongo agi hinke rasta snamjia obuskango tongo irbatta obong oboni bagai buskango pura lama ojara snami tongo ke pura clear nai I mas rogo pura complete rong nai hi khakhlai ke friend tong asuk blog kalok khaya tini blog ke ani face no rok phunuk dia ke next no ani face no nungi manai ke pura naron bagai obahai simi video obo tui hai video tinane bagai wansui tongo ke support khai tone friend tong ke nai tone video no pura paitha pujonta friend tong ke obuskang odram roja hinke gari rok phaimia te hi romani karon ke lama snami tongo ke uyang side kokoi tonai yagra yaksi side hinke bo Buratoli thanai lama yagra side hinke bo chini no thanai lama ke friend tong tini video asurong nai ke naro nai tone video no paitham pujonta jotano hambai.